Chapter 9 Love SMS. Among all the thorns of life, love is just like a beautiful flower. जीवनका सबै काँडाहरू मध्ये प्रेम एक सुन्दर फूल जस्तै हो. जीवन या दक्कों कों ले मतिना छगु बालागु स्वाथे ख. Number 2. In bad and sad moments, again, in bad moments, just remember that I love you. खराब क्षणहरुमा यति सम्झ कि म तिमीलाई माया गर्छु. बामलागु इले थुली लुमङ्की कि जी छन् त मतिना याना. Number 3. My heart is like an empty bottle without you, which may look good but of no use. तिमी बिना मेरो हृदय खाली बोतल जस्तो हो. राम्रो लाग्न सक्छ तर कुनै काम छैन. छ बिना जिगु नुग खाली सिसिथे ख. बाला खनि डेफु तर ज्याले मजु. Number 4. Love does not need special time. It just happened. प्रेमलाई विशेष समय चाहिँदैन, यो बस हुन्छ. मतिना या त यी ब्यम ठो अठे जुई. Number 5. You are my only dream. तिमी मेरो एकमात्र सपना हो. छगु हे जक मगस ख. Number 6. I am sending my love SMS to my wife just to see her smile. म मेरो प्रेम SMS मेरी श्रीमतीलाई पठाउँदै छु केवल उनी हाँसेको हेर्न. जी जिगु मतिना SMS जिमिकला यात छोया चोना वो न्युगु स्वेता. Number 7. Love is the medicine for any kind of pain. प्रेम कुनै पनि प्रकारको दुखाइको लागि औषधि हो. मतिना न्यागु न स्यागु या त वास ख. Number 8. Love is like fire, the fire that warms the heart. प्रेम आगो जस्तै हो, आगो जसले मुटुलाई न्यानो पार्छ. मतिना मिथे ख. मी गुके नुग या त लुमुसे चोङ्की. Number 9. I will never stop loving you. म तिमीलाई माया गर्न कहिल्यै रोक्दिन. जी छन् त मतिना यागु गब्ले डिके मखु. In practically it can be said like this. जी छन् त मतिना यागु गब्ले टोटे मखु. Instead of डिके टोटे. It will be better. टोटे अर्थात म तिमीलाई माया गर्न कहिले छोड्दिन. Number 10. I just love hugging you. म तिमीलाई अङ्गालोमा बाँधी राख्न मन पर्छ. अथवा मलाई तिमीलाई अङ्गालोमा बाँधी राख्न मन पर्छ. जित छन् त के पुया ते यो. Slightly changed teaching pattern in this video. Let me know what you feel about it. Please comment your thoughts.